Hayırlı, hürmetli gazete okuyucularımız, bizning kontaktdagi turkumda bizni qarab boruvchi hurmatli rayondoshlar, mana kutilgan kun kelib jetdi. Bugun 7-iyul. Biz bugun Orsha xabarlarini ikkinchi yortiyo'llikqa yozilgan ham bizga kvitansiyalarni jibergan hurmatli gazeta o'quvchilarimiz orasida lotereya o'ynatamiz. Anam indi şartları turunda biz aldan haber etken idik. Radyodan da, gazete bitlerinden de biz bugün her daim bilip bardık. Şartı bulayrak 2023 yılın ikinci yortiyo'lligina bizim Orsha haberlerine 6 ayga yazılırga kerak edi. Hem yazılıp poçtada yazılırga kerak edi, hem kvitansiyalarni benim nomerga şahsen 891 79 67 69 63 nomerine WhatsApp'a yazıp jibergan yoki bizning adresga Orsha shahari bank quram 2-oyatini pochta orqali jiberib kerak edi. Rahmat, bizning birinchidan rahmat aytasim kerak barliq gazetamizga yozuvchilarga. Ikkinchi yortiyo'llikqa bizning yozuv kompaniyasi o'ngishli kelib chiqdi deb sanayman. Biz yozuv bizga da jitirlaydigan deb planlar yozuv planlarini o'tay oldik. Rahmat. Eng muhimi bizning bilan qolgan to'g'riliqli gazeta o'quvchilarimizga rahmat. Ular dunyoning nindey qiyinliklari, o'zgarishları, o'zunchaliklari, kettalariga bu qaramasdan har vaqt bizning bilan bek zo'r rahmat sizga. Siz bo'lmasangiz bizda bo'lmas edi, Orsha xabarlarida kerak bo'lmas edi. Bek zo'r rahmat. Endi tilagi bo'lgan kishi aytganimcha kvitansiyalarni jiberdi. Biz kutganga qaraganda ko'proq bo'ldi. Biz har birisini tartiblab olib borishga tirishdik. Mana mening o'rinbosarim Razina Valiyevna ana bir tartiblab olib bordi. Her kelgan kvitansiyalarni o'yindan shoshilaytib isimlikka tirkab bordi. Birinchi kelganidan boshlab so'ngisini xatli, namunda olar, spisaklar bor. 262 kvitansiya keldi bor sizga. Yozuvchilarimiz bizning 3000 lar. Mana albatta butun kishilar eshitib bitirmagandir, balki tilagi bo'lmagandir. Nechikina bo'lsa da, mana shu bizga kvitansiyalarni jibergan yozuvchilarimiz orasida o'ynatamiz endi. Dağın bir kat iskizizge düşüren bulak bir oyuna. Bu indi Allah Teala'dan kimge çağasın biz bilmeyiz. Dünyada tertibi tübende geçer. Buna şuşunda kilgen kvitansiyalarını müsterkep vardık etkenimse hem onlarga nomerlar sokup vardık. Şu nomerlar biz kağız bitlerine düşürüp onu buna şuşlayıp tartmağa, öte görmeli tartmağa saldık. Bunun 262 nomer var. Şulay ketken Allah'ın dağın bir kat boğuluyuz. Bir mindi de bizning avulda şohur-muhur deydi. Bizning de şohur-muhur yok bunda. Buna maxsus biz o'zimizning qo'shnilarimizning qo'shni haqi ta'minot haqida biz davlat alkogol inspeksiyasi xizmatkari Leysan Yusufovni chaqirdik. Bu bizning baxtli nomerini topshirishga. Dağın bir tapır bu tapmani sizga topshiraman Leysan Yusufovna. Siz buni bir yerga boshdan bu xatog'ingiz deymi? Sirkingiz. Anlarsam endi oshib shu baxtli nomerni sizga olib huquqini topshiramiz. Bunda biz endi tag'in bir aytasim kelar, komissiya tuzdik. Komissiya sostavida men raisi, Razina Valiyevna, mening o'rinbosarim, u javobgar katib, u komissiyachilar ham Rus gazetasida ishtirok etganimizda Kстати, Rus gazetasida yozuvchilarga qatnashadi konkursda. Rezga Ramazonova, Shulay komissiya raisining ish ko'rsatgan komissiya. Hozir endi protokol tuzamiz, jingishini belgilaymiz. Bularni bizga Bariyevlar Kristian fermer xo'jaligi yoqtirkunda o'rnashgan bira mana o'ldig'anachi bo'ldi bu konkursning. Ularga da shim ko'nglimizdan rahmat aytasimiz kelar. Ularning ishlari o'ng bo'lsin. Bu yıl şunlu haberler girdik. Evet, bir şunday alıp satışlarda şibiler bilgen diye haberler geldi. Bizning rayonda anday, bizning rayonda şaşırtış makallar arasında anday xavfli xatarli haberler işitilmedi. Endi onday haller bulmasın. Onlar da isen savaşlasınlar. Gelecekte de bizim bilen hizmetçiliklerin devam etsinler. Onlar va'da ettiler. Endi şibini tutkan kişiler biz anın üzeriz. Şahsen men o'zim getirib berishakman uyine. Bu bular endi tag'in yana dushanba kuni ana telefon nomerlarimda bor.
biz аларга үзеннән хәбәр итәрбез. Хәзер әйдәгез, бәхет кемгә елмайыр икән шуны билгеләгез инде җәмәгать. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Хәерле көн барыгызга да бу җомга көннәре. Изге көн. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Булганда кырга карап алган нәрсә. Карамагыз, кырга карап. Бернинде билги юк анда, бер нәрсә дә юк. Менә кырга карап. Бисмиллаһ әйтеп, берне тартып чыгарасыз, яңа тикшерегез, икәү чыкмасын, берәү генә бара тиеш. Менә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әйдәгез хәзер ашабыз. Ничә? 239. 239. Кем икән ул безнең 239-нчы номер? Рәйфә Сабирҗанова Опаз. Әйдәгез, менә әйбәтләп төшерәбез, карыйбыз. 239-нчы сон белән безгә квитанция килгән. Рәйфә Сабирҗанова Опаз авылы. Чын күңелдән Рәйфә ханымны тәбрик итәбез. Шибилләре исән сау үссен, игелеге булсын. Иң мөһиме безнең газетабызга язылучылар беркайчан да үкенмәсеннәр, яратып укысыннар. Отмашларда монда инде бик күп, шулай 3000 арасыннан берәү генә, ләкин монда оттыручы юк дип саныймын, чөнки беренчедән газета сезгә атна саен кунакка килә, без аны мөмкин кадәр яхшырак итеп чыгарырга тырышабыз. Үзгәртергә тырышабыз, сизәсездер бәлки, соңгы вакытларда нәселдәшләр дигән без рубрика ачып җибәрдек, шулай бит. Безнең махсус хәрби операция зонасында булган райондашларыбыз турындагы мәкаләләр, аларга ярдәм итү турындагы мәкаләләр чыгып бара. Шунысын да әйтәсем килә, газета укучыларыбыз безнең эксклюзив материаллар укый. Без хәзер bütün материалларыбызны да сайтыбызга куймыйбыз. Шуны да белеп торабыз. Газетаны яздыручылар, алар иң бай, иң кызыклы, иң матур мәкаләләрне укучылар. Сайтта без инде бераз сойлабрак, бераз иләбрәк чыгарабыз хәзер. Газетага язылучылар күп булган саен безнең редакциябезнең эше уңышлы санала. Шул исәптән без сайтта да эшли алабыз. Инде килеп тагын бер тапкыр җиңүчене котлыйбыз. Барыбызга да бик зур рәхмәт. Исән сау булыгыз. Киләсе ярты еллыкка да язылырга онытмагыз. Ул инде язылу кампаниясе һәрвакыт дәвамлы. Берсе бетә, икенчесе башланып китә. Киләсе ярты еллыкта да без шушындый призлар уйнатырбыз дип ышанып калам. Иң мөһиме бергә булырбыз дип ышанып калам. Илләр тыныч булсын, исән сау булыгыз. Рәхмәт барыгызга.